Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mu bice bitandukanye hirya no hino, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ni menshi cyane akomeza kugenda avugwa, ariko reka tuhere kuri iyi nkuru mbabwire ko Netanyahu yijeje gufatira ingamba ibihugu bizemera leta ya Palestine. Ni Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akaba yasobanuye ko igisubizo cya Israel ku cyemezo cyo kuri iki cyumweru cyo kwemera leta ya Palestine cy'ibihugu byinshi by'iburengerazuba iki kizemezwa nyuma yo kuva muri Amerika. Muri iki cyumweru twatangiye ni nyuma y'uko ku cyumweru Canada, Ubwongereza na Australia byatangaje ko byemeye leta ya Palestine. Minisitiri w'Intebe Netanyahu yagize ati igisubizo cyo kugerageza guhatira leta y'iterabwoba hagati mu gihugu cyacu kizatangwa nyuma yo kugaruka mvuye muri Amerika. Ati nta leta ya Palestine izabaho mu burengerazuba bw'uruzi rwa Yorodani. Akaba ari Benjamin Netanyahu. Abayobozi ba Israel bavuga ko mu biganiro bagiranye n'abayobozi bakuru ba Amerika, harimo no mu ruzinduko rw'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio mu cyumweru gishize, ubuyobozi Amerika butarwanyije intambwe Israel ishobora gutera mu gusubiza kwemera Palestine nk'igihugu. Amasoko abiri yari muri ibi biganiro yabwiye The Jerusalem Post ko niharamuka hagize ibihugu byiyemeza kwemera Palestine nk'igihugu, Israel nayo ifite uburenganzira bwo gufata icyemezo cyayo. Gusa umwe muri aba yavuze ko nta biganiro birambuye byerekeranye n'ibice Israel ishobora kwiyomekaho, ahubwo ko haganiriwe ku mahitamo atandukanye, amwe muri yo akaba yaba kwigarurira ikibaya cya Yorodani. Israel kandi irimo gutekereza ku bindi bisubizo ndetse n'ingamba zafatirwa ibihugu bizemera Palestine ko iba igihugu cyigenga, harimo no gufunga ambasade zabyo muri Israel, zimwe muri zo zikemura ibibazo by'ubuyobozi bwa Palestine. Harasuzumwa kandi kwirukana abadiplomate b'ibyo bihugu ndetse no guhagarika imishinga ihuriweho bifitanye na Israel, nk'uko umuyobozi muri iki gihugu rero yagiye abitangaza. Akaba rero navuga ko muri ibyo bihugu by'Iburayi byo bimaze gusa nk'aho bigaragaza, harimo Canada, harimo Ubwongereza, harimo Espagne, harimo Denmark, harimo n'ibindi byinshi bitandukanye, n'Ubufaransa. Gusa bikavuga ko mu myanzuro iherutse gufatwa cyangwa se n'u Rwanda rushobora kuba nabwo rwaranditse ibaruwa rwamagana, itangazo ryashyirwaga rwamagana ibitero Israel yagabye ku bayobozi ba Hamas bari muri Qatar, bikavuga ko u Rwanda narwo rwaba rutari ku ruhande rwa Israel, bikaba rero byashyira akaga mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe rero mu by'ukuri imyanzuro ishobora kuba yafatwa. Reka duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru tariki 21 Nzeri wigaruriye umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Walungu, ni mu ntara ya Majyepfo. Hanyuma M23 yigaruriye umujyi muto nyuma y'imirwano ikomeye yahisakiranyije n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko mu masaha y'igitondo aribwo inyeshyamba zo muri uriya mutwe uyobowe na General Sultan Makenga zateye ibirindiro bitandukanye by'umwanzi. Nyuma imirwano yaje gufata indi ntera, by'umwihariko mu midugudu irimo Chisaza, Chibanda, Muyange, Hururiza ndetse na Kalongo. Mbere y'uko M23 yigarurira umujyi w'ingenzi wa Nzibira, amakuru avuga ko yabanje kurasa muri kariya gace ikoresheje za burende, byatumye rero umwanzi ahitamo no gukizwa n'amaguru. Usibye imirwano yo muri Walungu ku cyumweru, kandi imirwano ikaze yasakiranyije impande zihanganye mu bice bya za teritwari za Masisi ndetse na Walikale. Nzibira yafashwe na M23 mu imi zigera kuri 3 yonyine, uyu mutwe utangaje ko winjiye mu bihe byo kwirwanaho ku bitero ihuriro ry'ingabo za leta zari zimaze zigaba mu duce dutandukanye, zikabyiciramo abaturage batari bake mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru kugira ngo aho yitabiriye inteko rusange 80 y'umuryango w'abibumbye UN. Umukuru w'igihugu cya Kongo yaherekejwe n'umufasha we Denise Nyakero na ba ministre benshi batandukanye. Usibye inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma itangira kuri wa kabiri tariki 23 Nzeri, Perezida Felix Tshisekedi aritabira kuri uyu wa mbere kandi ibikorwa yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 Loni imaze ishinzwe ku cyicaro cyayo ku nsanganyamatsiko igira iti twese hamwe
imyaka 80 dukorera amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Ukurikije rero gahunda y'uko abakuru b'ibihugu bafata ijambo, bitegurwa ko Perezida Felix Tshisekedi aza kugeza ijambo ku nteko rusange kuri wa kabiri tariki 23 Nzeri ahagana mu masaha 8 ku isaha ya New York, bizaba ari saa moya z'ijoro i Kinshasa mu gice cya kabiri nyuma ya saa sita. Perezida Felix Tshisekedi wagizwe Vice Perezida w'inteko rusange y'uyu mwaka afite umurimo utoroshye wo gusimbura perezida mu gihe adahari cyangwa se yagize ikimubuza kuboneka ndetse no kuyobora inama zimwe na zimwe za komisiyo. Ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo ritegerejwe cyane bitewe n'ibibazo biri mu gihugu cye birimo intambara n'imivurungano muri politike y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezidansi ya Kongo yavuze ko iyi nteko rusange ari andi mahirwe ku mukuru w'igihugu yo kongera kumvisha isi kwemera icyo bita jenoside yakorewe abanyekongo Genocoste. Ni muri urwo rwego ayobora kuri uyu wa mbere igikorwa rero gikomeye cyane hamwe n'ikigega cy'igihugu gishinzwe gusabira indishyi abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishingiye ku makimbirane nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma tukiri kuri Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC uri kwishyuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za miliyoni z'amadolari yemereye ingabo zawo zari zaroherejwe kurwana intambara kiriya gihugu kirwanamo n'umutwe wa M23. Mu Ukuboza 23 nibwo SADC yohereje muri RDC ingabo zayo kugira ngo zifashe FARDC za kiriya gihugu zari zisumbirijwe na M23. Kinshasa yitabaje ingabo za SADC nyuma y'uko yari imaze kwirukana iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahoye kuba zaranze kujya mu mirwano ya M23 nk'uko we yabyifuzaga. Muri Mata uyu mwaka nibwo SADC kandi yatangiye gucyura ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zarwanaga ku ruhande rwa leta ya RDC nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize muri Mutarama uyu mwaka M23 yigaruriye umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Izi ngabo icyakora zatashye leta ya RDC itaziha amafaranga yari yaremeye kuzatanga mu butumwa bwazo bwari bwariswe SAMIDRC. Ikibazo cy'aya mafaranga cyaganiriwe mu nama 45 y'abakuru b'ibihugu bya SADC yabereye Antananarivo muri Madagascar mu kwezi gushize. Africa Intelligence, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye ku mugabane wa Afurika, ivuga ko muri iyo nama abakuru b'ibihugu banenze RDC kuba itaratanze amafaranga yose abarirwa muri miliyoni 200 yari yaremeye kugenera ubutumwa bwa SAMIDRC. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko kubera ikibazo cyari amafaranga Perezida Felix Tshisekedi yanze kwitabira iriya nama yabaye ku itariki ya 17 Kanama nyuma yo kubona ko ashobora kuyimwamo ijambo nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Amakuru avuga ko miliyoni 200 z'amadolari Kinshasa yari yaremeye ingabo za SADC yashoboye gutangamo miliyoni 48 yonyine. Kuri amakuru ava muri Afurika y'Epfo avuga ko abasirikare b'iki gihugu bakomeje gushyira igitutu ku gisirikare cyacyo basaba kwishyurwa amafaranga bemerewe ubwo bari mu butumwa bwa RDC, bitaba ibyo bakigaragambya cyangwa se bakajya mu nkiko nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri